Amasakin Hetna Belap Kuki channel to so LAHKHOM ni ho zo se na bon on ni ko pa tu nung jong Vannoi Thusoh chum la chum ho ana be khom ki lo ite Myanmar Airforce ten salam Myanmar gamsunga Kachin galgu bolho pansa namun abulona va mi somgu Valentina to un chule zakhat chung lamin kisu khana anane uvinahi amuna mi hu do na nei ho akun thulut ki mudung zuin Kachin nammi ti adinga main political organization Kachin independent organization te vaisai na noiza golno nithumlu na Kachin independent army ho base training kiem muna anabolo ahi hichi kinal ho chu bomla khumna ananei o ahi agiti hichikina chu jin alhompe na mi jathuma pet janga chunglam pangovin kisai nahi Kachin independent army ho akon thulut dungzuin hichi thina tu ho la chun groups musician gamsunga sumkol ve mi he thei ta ta chule alhang sunga khusung mi ho jong apangove tivin hi hichi buluna chilha pena amona mina mu ho saidanin hichi ni khwa chu golnup chilha laya Myanmar Airforce len na thum ta chun golnup ki bolna len tur muna chu bomla khumna aneyo hi tivin hi he thei khat chu tilso zo ni thum zo le Indonesian gamsunga Southeast Asian Foreign Minister ho to khomna umding hin hichia chu adia Myanmar gamsunga buina kitha kimat na ho hi a all te ni dinga ki hona nei dinga ki gut na chu ma hi hichi buluna to kimat hin Myanmar gamsunga United Nation Office akon hata phamo asana anezun hi Myanmar gamsunga Kachin nammi te hi chilenam tampi hola het theita thaneita nam sipai nei khat chu hi wahin chule asipai tiau hin achoi thal ho phachompi ta jong amho ne ki sim theu hi kiti chule amho hin achi sa kuma Myanmar gamsunga kun janta vai homte dona dinga ani ki phuddo pro democracy force ho to zong kimatna anayo hi Myanmar gamsunga hi diket tampi galle tulin ahin bokhum jingna chunga namlhom zatlhom ho hin zalen na lamchum chia adal che o hin adia achi sa kuma sipaiten thanaina ahin tha tu zo wa ko na gamsunga hi galgu bol zat zong tampi ki simdo tha chu hi achi sa Sunday ni khuchun Israel le Palestine ki ka atha bein buina aso sang che kitan hi tunu kha pen thil so west peng hop sunga neblus khwa bompo ke na Palestine nammi khanin thina ana to kin hi Palestine Authority ho sei dung zuin bom chu Israel den apoja sa o hi ativin hi hichi thina to pa chu Tamil khilani hi ekitin na komcha motorcycle bom ki koi khum anapu za zia thina chu ana to hin la hi chi thoa hin Israel lama kon don butna ima po na hi chule thu su to ki mana don ho jong don butna api po ve ki tin hi he thei khat chu Israel chunga buluna galgu bolhon hin chi la pi jingu to hlona achi sa mars la akon Israel ten hata raids ho hi West Bank gam hop sunga hin chi la pi jingo hin hichi ji achu akika alhona hi boina zinga alang to gela thina tu zong pungjing chu hi Israel Defense spokesperson akon to phondo dung zuin Israel in aitia terror ho kikimai tu pi jing ding hi hichi to hlona West Bank Palestine gamlai lung sunga zong hichi rate hi ki bol jing ding hi anatin hi hichi thilso banjamin Tuesday ni khwa neblus kopi sunga Israel Defense Force ho analut nawa ki buina anasukin in hichia chun Palestine mi gumin thina anatu kinovin Palestine officer ho na sayo na hi Israeli officer ho saidanin neblus mona Palestine galgu bol a den of lions tia ki he holo in apu za thei bom simna anei naw munchu het do hi tol hona raid anabol over asu si to na sayo na hi Palestine officer ho na saidang zuyun hichi ki buina ki kap tu na chun Den of Lions member ho pannan
adang tampin zong kisu kha na anayo ve ativin hi United Kingdom khang tu sima dinga sei cha thai khan Rishi Sunak chu thani sunga Prime Minister athum chan na dingin achi sa Tuesday ni khochun thando anahita nahi thando a hi zo longlin ta in holimna ananai na United Kingdom in atu economic buina chu lol hingta a akimai tu pia ahung lungding khunung nammi te asu kha lo hil na dinga pan ala dinga asai na bana thu mai sei hilova atwa avet sa dingin ana season hi ama hi United Kingdom leng tha Charles in booking hamuna government form dinga ko na zong ananei anhitai geldo thai khat chu Rishi Sunak hi Liz Truss chu 10 Downing Street muna chu an hial anhitai ama nu hin September ha government form anabola hinla sotlawa British economy ha ta kim suna alhun pe to alhona haina ananei pe anhi Russia le Ukraine ki ka ki dona achi la jing nalai to lonin NATO in omnaw solam kai hoa limgi chan velhi na anei jing ovin hi hichi thu to ki metsun Baltic Tiger exercise tia ki min vo chu anachi la pi jing ovin hi Estonia gamsunga hichi exercise chun Germany le Estonian sipai janila somnga velin zong pan alavin chule German Airforce hole Navy honzong hichia chun panla na ananei ovin hi October ha kipat lama anapan ohitan October ni sim somnila sigi chan abolding ohi hichi joint training program in adoile atu pin chu buina ting le mun poimo adia kongkai mun hole len nga mun ho ven ding dan abui pio hi hetei khachu Germany army ten Estonia te mandinga Eurofighter guvel anapio anahin hichi ho chu April kumsang ni somni le thumchana amari ilbes muna pansadingo hi NATO hina chisa kumbul lamapat Russia in Ukraine ahin bulu ovapana solam gamkai si hi hata vetsuinale sepaite sutha hatna aneizingo chu anhi Estonia gamsunga omsa Germany sipai ho hodinga asepaiteo brigade tha ati chu sipai sangkhale janga war Germany 10 atolut beningo hi phan masala mazong Italy Poland le United States fighter hon il shielding mission noya hichi gamkeya lenna ananei jingo NATO in anasodo saw anhi Russia le Ukraine gamte ni ki dawna achila jing to lonin tun kha pina thulut dungzuin thanglam Ukraine gamsunga Russia ina topa Melitopol khupia Russia 10 athop ki vai hopna building komachun bom anapu ke zin mi nga lemin ki su kha na ananei zun chule kal khat zong bom ki kam khum zia apu ke zin avela akoma media house le building ho haten ase nahi hichi thwa hin Ukraine 10 ema ki phonna anei povin hinla Ukraine President Zelensky in Russia te pansana palchu Ukraine sipaitian asuki atave anati nahi amana seibena February nisim somni le li ni khochun Kremlin in hichana alut ding hi geldo povinti tuni October nisim somni le li ni ahitai Russian officer hole propagandist hon tuni khwa hichana asungo wal hunding hi tu gain geldo hel povinti achi sa phat sot pi masang sangkhat jako somnani vel chu hin geldo pan be munti aji chu hichu Russia gamsunga mai ding ahidano hi hagel do leonte anati nahi Zelensky na seibena ahung lungding phalbi khasat ding hi Ukraine tu sima dinga sei cha hidinga hi anati nahi Kharkiv gamkai galmun sunga pansa Ukraine sipaite chu kumsunga phalbi daplai pin phat sungchu kimai tu pidingin gut chai san tawe ekiti nahi alangkhana United Nation nuclear watchdog ho chu
Ukraine gamsunga nuclear site ni veledingin anakal songdo tawin hi hichi thu hi Russia tian Ukraine sipai tian hichilai mun vel la ahin dirty bom tia ki he ho chu mancha ading agung uvi tia ngona anei zi uwa velhana kalsun hi anei wa hi hinla hichi Ukraine tian a hi lodan nil kalna ananei na banuwa Ukraine Foreign Minister Petro Kuleba in hichi thua hi International Atomic Energy Agency Chief Rafael Grossi to ake hodan chule hichi facilities monhua expert team ho anasol na dinga a team na thu anasizin hi hichi ho kala sun war bangin amasa ho banjamin Ukraine ki thopinan dollar million zanga wal chu anapido okit tawin hi hichi war bang tian apido hi Ukraine gamsong tha simpat na dingle khanto machal na dinga anapio loan United Kingdom in grantor hinanoya apio hi hetai khatchu war bang in Ukraine gamsunga emergency dungzuya mancha adinga dangka billion somlu thum hi achi sagal ki pana anakai do anahitan thulut khonin asaina hichi hol achun dangka 11.4 billion hi tuni chana ki mangcha panahitai ati na hi Russian Ukraine bulu na chunga hi tuni chana dangka billion somko lesagi manzat Ukrainian apiata man thana anaitain agi seizin hinla war bank tian hisanga chu tamzo ti chu dangka billion za thumle somnga wal Ukraine gamsung tha tun do na dinga lut dingin asayo na hi Thusoh panapa na sinasin nga hazaw si asung siwa agi pagipanaw kahit ka uwi Thusoh thai mukit ka ovin mabuanon mang palet si Bay